Kgotso weso, dumediswa ke Kgotso Moabi. Ha re tswele pele ka thuto ena ya mefuta ya phuputso moo re tsepameng hodimo ha metheho ya yona. Videong ena re tadima ho ngola boiketo ba phuputso writing research proposal. Ho ngola boiketo ba phuputso writing research proposal. Ho kena kgabong selemong sa ho qetela sa dissertation kapa phuputso ya lengolo la degree, ho molemo ho dula o buisana, o etsa conferring le mosupisi tutor kapa motataisi diphuputsong tsa baithuti university supervisor, le ho tjhorisa kapa ho etsa refine sebopeho structure sa kgang argument, le ho etsa kapa ho etsa develop matlapa di-drafts a atlehang a boiketo ba phuputso. Maikutlo di-comment ho tswa ho ditho tsa lefapha staff kapa basebetsi mmoho e ka eba bohlokwahadi hobane ba ka bona dintho ka leihlo perspective le fapaneng. Hopola, le ha ho le jwalo, ke wena ya etsang qeto na o batla eng ka phuputso ya hao. Ka hoo, itlhophe le ho phura leshwetla, ho etsa discussion, discuss ho ya pele le mosupisi tutor, mosupisi wa hao. Haeba o sa dumellane le maikutlo di-comments kapa dikgothaletso recommendations tsa ba bang. Hobaneng ha boiketo ba hao bo ka fuwa tlhotse kapa ba etswa rejected? Mabaka ke a latelang. Hobaneng ha phuputso ya hao e ka fuwa tlhotse ya rejectwa? Mme mabaka ke a latelang. Bosiyo ba tlhoko ya phuputso e jwalo, boholo scale, sekala ba phuputso e rerilweng proposed, bo boholohadi ho tlola moedi. Ka hona qeto conclusion e kgotsofatsang adequate e keke ya fihlelwa, etswa reach. Merero di-aim le sepheo objectives di lerotho, di fake kapa ha di etsehe, di-impractical kapa ha di matahane, ha di match kapa di bolelwa di entswe expressed jwalo ka ditabatabelo, di-goals tsa mong wa tsona. Bothata bo fuputswang research problem ha bona moelelo, ha bo etswa define o hlakileng. Ka hona mosebetsi wa phuputso research ho fuputsa ho hloka kgubu, focus e kgotsofatsang adequate. Ditsela di-procedures di hlakantswe, di-confused le sepheo, di entswe confused le sepheo. Bosiyo ba kelello, logic ya kgang argument boiketong, proposaleng. Ka hona kgokahano di-link dipakeng tsa merero, di-aim le ditholwana di a qhashoha, di ba broken. Morero project o thomilwe, o entswe formulated hodimo ha maikutlo emotion kapa lenane agenda
la dipolotiki ho fapana le nnete e sa fetolweng, e leng fact kapa factual, kapa motso basis wa theory theoretical. Lesedi le a fokola le fanweng ka dinthwana details tsa morero, e leng projeke, ho fihlela kapa ho etsa access lesedi, disebediswa, e leng equipment, le disebediswa ho thweng ke di-resource tse ding ha ho a qaqa, di-uncertainty kapa ha ho etsehe, ho impossible. Re qetile ka mabaka a etsang hore boiketo bo fumane tlhotse. Boiketo, e leng proposal, bo felletseng, bo complete, bo tlameha ho latela ho etsa conform ditlhoko, requirements tsa thuto, course kapa morero, projeke ya phuputso, ho fuputsa hoo o ho etsang. Ka tlwaelo ho teng sebaka se kgutsufaditsweng se limituweng diforomong, e leng difomo. Ka lebaka lena o tlameha ho lekanya boiketo, proposal, bo felle hantle leqepheng la A4 ka mahlakoreng a mabedi. Sena ha se bobebe, empa ke boitshwaro bo botle ba ho ngola ntshwipi e felletseng, e dense, ya kgang kapa argument. Moo ho etsehang, moo ho leng possible, kgutsufatsa shorthand, kgutsufatsa mehlodi, di-reference, ho hlalosa kapa etsa describe katamelo ya theory, e leng theoretical approach. Mona ke mohlala wa boiketo, proposal ba dissertation bo hlophetsweng boemo ba moithuti wa lengolo la masters, mme ha re na ho le sheba, re tla le feta hobane jwale ha ke na ho lebala ko balla lona, empa le teng le ngotswe ka puo ena ya bo rona ya Sesotho. Jwale ha re shebe ntlha e nngwe, re tlohelle mohlala ona, re shebe ntlha e nngwe. Wa jwale mohlala ona proposal o molelele, ke santse ke theotheoha ke fetela ntlheng e sele, ntlheng e nngwe e sele, re tsebe ho tswela pele ka ditaba tsa rona. Re ntse re fetela ntlheng e nngwe e sele, re tle re tsebe ho fetela ntlheng e nngwe hape. Re utlwe na ditaba tsena di re eng, re utlwe na ditaba tsena tseo re leng ho tsona ho ntse ho thwe eng. Ke rona bao sentse re fihla qetellong moo re tla dihella, re utlwe na ho thwe eng. Di telele hoba di kenyeleditse proposal yohle, di kenyeleditse proposal yohle, di kenyeleditse proposal yohle. Ho lokile, re tla tla re bona ka moso ntlha ena ya ho ngola dissertation kapa morero wa phuputso, mme ehlile se ntse re diella ha re otla ka mokgwa ona, se ntse re ya qetellong ya ditaba tsena tsa rona tseo sa re di thoma, re ntse re tsamaya re utlwana ho thwe eng ka mefuta ya phuputso, moo re tsepameng hodimo ha metheo ya yona. Ha e la le weso, se ke wa lebala ho subscribe. Kgotso.